Au ni mātou te whalongolongo i lau whionga pa ia lo mātou atua. O la upu a uma na whauina lea nganga pa ia o lau whio. Ia ngoto i fo i tutonu i o mātou loto. A wau la vai o se au na e whalea o lo fina ngalo lo mātou ali. Ia alu male mana la upu lo mātou atua. Ina ia mātou langona oe. Mātou te ola e tusa ma lo fina ngalo. I lau suafa Iesu. Amen. Tātou alala mai I lalo male whalwalo, whaftai. Hei ora tā ue le tae au mau atu male malama. Tā ua no le alofa. A o le vai aso fo I watuanai. O le alofa po le Valentine's whailunga ina le nā vai aso watuanai. A o aso uma fo I o le tātou soifua ma lo tātou wola. Whape nā o le tātou o atu ilu mo le tua o no anga le lei. Ma le alofa e le mawai. I aso uma, o taia uma, ma teimi uma. O lo tātou wola. Ona o le atua ma lo nā alofa. A le mea lava leo la tātou iai I le nei fo ia fiafi o le alofa. O le alofa e o mai ai le oli ma le fiafia. A o le alofa foi. E iai teimi e o mai ai pangatia ma whaingata. I so se whainga woa iai le teimi e lungai ma lalo. E whapena fo le fo launga a le tangata Kerusiano I lona tau wiwi le lalolangi lea tātou te iai. Ai peitai, e tātou te manu malo o le alofa o le atua I lou soifua, I le aso ma le aso. E tātou te ofo ai la ma fau oe le Kerusiano ina ua fesoasoani mai e le atua I lou finangalo ma lou loto. E whabena ana musu ina ia te oe nao sina leo e le maa langona. Ai o langona. E te whalongo ina ai ona o oe o ke tangata Kerusiano. E te whalongo ina le musu ina o oe le fina ngalo o le atua. E tele ni winga o le alofa e pe o tātou maitaulia ma ua tele ai o ni fatu pese e lātou te pese ina. Le nei nava mea o le alofa. A ua tele fo I unga ali ua malepe o lātou mafutanga. Ona ua le alofa o le isi I le isi. A o le alofa o Iesu Keriso. E le iu fo I se le lei lona soifua ma lona ola peo ne e sila fia ma uloa. O se alofa mtautia e o I lunga sa tauru. Ma kwa lea o ngā ua momo lo tino ma ua wha lea o ngā ina. Kaluai, le ngei lava mea o le alofa. Le matautia o le alofa. Ai ina ua suia lalo soifua ma lo wola ina ua tātou talia Iesu. A vea Iesu maali ima whaola I o tātou olang. Ona tātou langona ai lea le winga ese ma le matautia ma le matuitui. O le alofa moni le atua ma lona finangalo. Mua Ioane e le apostolo o lona mtau poe wha. O le whai upo e fitu te I o e lona whai upo e lusu maltasi. Le mua Ioane e le apostolo o lona mtau poe wha. Wai poe fitu, se I o lusu matasi. Whai o maua, na mata lea la fia le whai poe fitu. Tātou te whai tau whai o iai se I o lona whai winga. A o maua whai tau le whai poe fitu, au whai tauina whai poe walu, tātou whai o wai, I au.
O se le alofa ua le iloa e ia le atua. A wā o le atua, o le alofa lava ia. O le alofa lava le nei, e le una ua tātou wa alolofa i le atua, a ua alofa mai o ia ia te i tātou. O nā awina mai fo i lo nalo o le tongi ola, mo a tātou ang sala. He le iwa ia lava le atua e se tasi. A tātou fe alofani, ua tu mau le atua i te tonu ia i tātou. Ua ato atoa fo i le alofa ia te ia i te tonu ia i tātou. O i mātou foi, ua mātou vaia, ua mātou mori mau ai foi, na awina mai e le tamā o le alo, o le whaola o le larolangi. O i tātou foi, ua tātou loa ma ua whātua tua i le alofa, ua i le atua i a te i tātou. O le atua, o le alofa lava ia. O le tu mau i le alofa. Ua tu mau ia i te tonu o le atua. O le atua foi o i te tonu i a te ia. E le ai se fefe i le alofa. A o le alofa a toa e whaatea e sa inai le fefe. A wā o le mea ti ngā le fefe. O le ua fefe. E le whaatoa ina o ia i le alofa. Pe a whai e whapea maise e tasi o te alofa i le tua e ita i lono uso. O le pepelo lava ia. A wā o le alofa i lono uso, wa ia vaai atu iai. Pe ma whai wape wheo na alofa o ia i le atua, wa ia le vaai atu iai. Manuia mai le atua e whaitawina o lana fionga. O ia, o tusinga le apostolo, o le vaitaimi o le tele o la utau whasase. Mafua e le la tau tele talitonuina o Iesu Keriso, o ia na fio mai le langi, o ia na tino tangata, e le ngata i lea o ia na maliu toi tu, ma ua whaola ina mai leoti. Ma fio i le langi. Ai la tau tele talitonu iai i wha maunga ia la au vaenga la lea iai Ioane la apostolo Petelu ma Paulo. E la tau te ena le manatu. E wha pe Iesu nai le tino. Na maliu i le tino. E la tau te ena ia manatu. Ai peitai. O le wha maalosi mai o la apostolo i tangata kerusiano. I na ia mauturo ma mauaro la tau alofa i le atua. O le alofa o le atua i pakalafa le tātou te whaitawina, ma le alofa o le tangata, kerusiano. I lea vai mea i le tusi, o le tusi lea le mua Ioane, i le space lava le tasi mai fai upe fitu, sei tau fai upe luasfulu tasi. E amale, lo ta ua ipe lo mia i faa, luasfulu ma leono le upu alofa, fe alofani ma le alolofa. Fa luas fulma leono na ta ua i le vai melea. A o le tusi atoa. O le mua Ioane, le apostolo le mua Ioane. E ama le fasfu tolu.
O lo ta ua yo lo mio le upu le alofa. Ma upu e fa ngai i le alofa le. I le upu le alofa. E tātou te mana tu natu iei ma le tā ua tele. O le alofa i na ua vea oe ma kerusiano, a vea au ma kerusiano. I na ia manino, ia te oe, ia manino fo i loa ia te au lama io. I na ia tātou i loa ma mautu. A o maiti ngā mwhao songa, ma nisi o tala inga se, e pei on tātou iai i nei ono pō. O lo lātou tala ina pe ele ai se oli pe ele ai se afi e whaavau. Nisi fo ia lātou te tā ua pe ele ai ni atua mawai vai. Oi, lātou te talitonu na e iai le atua mawai vai. E ese le atua le tama, ese le atua le tama le alo, le atua le nganga. Ao tātou, i le tasi tolu paia, ai tasi a le atua. O isi o mea ia le tutupu i nei ono pō. I le avea ma le maitau atu i tutonu i technology po tūlanga i aile, le internet. E matautia le alu o le tala le lei i tutonu o le internet. Au a matalanto e ofi mai ei te tonunga la ia, pei ona tutupu i ono pō. E ia ile sia li ua matau na alu e tala e le aise si kianga, e le koe a fio mai se Yesu. It's getting worse. Na bala au mai se tasi ali se tasi uso ia te au ona na posting le mea. Ile la au le tangata le. Ele to e fio mai se Yesu. Se va ai le metautia ma le te leo fa le tonu lo anga ia tu ia au Christian. Ile tau sanga foi le nei. They're going to put out a movie about Christ as a gay. La le o alu nei le nisi o lo la tu tau mawhai ina ia e protest ile au maia i fafo o le movie le e wha te tau ia Yesu. Ma ana so o ia, ma winga la ia o lo o au maia i tonu o le ata lea. A o e o le kerusiano, o au o le kerusiano. Ina ia tātou tā pena iai ma mana tu natu i le teimi. E a whea ai oe. Stangata e whai mai e le to e fio mai se Yesu. O le alofa o le kerusiano. O le alofa o le kerusiano. O le alofa o le kerusiano e alofa i le atua, lua. O le alofa o le kerusiano e alofa i isi, tolu. O le alofa o le kerusiano. E alofa i le Mesia o Yesu Keriso. O a tātou wanga ma tātou wa mionga lo whaipea i le tele o aso o tātou soifua. Ai pangalea, e lema whai una tuai lo, o na tuai lo sau i le aso sa, ma le aso sa. E mafua. Ona wa e langona ina ma e talitonu ina i lo loto. E te alofa i le atua. Ai moni maoni lau tala le whai atu. A wā tātou ai maise sa moa. E ofo pālagi i a kako loku. Ia, a mea la le au loku ngei. Loku kai ao, loku le fiafi. Why you do it? Ai se awa e whai atu. O le alofa o le kerusiano. O le alofa i le atua. A wafo e ufatonu ina o le tūla fono ma oti le i tutonu o le tuspaia. I e alofa i le atua i lo malosi o lo wanganga loto atoa. O le moni maule o le tusi e Deuteronome. O le wana tā ua ia e le atua e mose ia Israel. Israelu i o tau alo lofa i le atua. Ma lei foi sei si atu nu e pei o Samoa. E tau fatu stusa ia Israel. Lo la tua lofa i le atua le i lo a fiu lang. I ovo au. Amene. O te whawhatai au i le atua. I na ua uola e ola i se ainga kerusiano. O te manatu foi ma ufa. Whapena foi lo finangano.
Ai se i o tātou wa ai nei la ia i leo langa o nisi. O le mawhai o na o mai se loto. Ai le mawhai o na vea se ai le alofa. O le kerisiano ona o le tangata ola. La sa whalei nei. Na mao e mele mato a inga o mana wanai na mao le whaina i mea mawhi au. Mao kule le 320. Mawhi le whale kesi e uku le kesi. Au vai aku la le kuri mangu whape o whapupu e se tasi ali. Malanga sign e read out the whape. Need food, need dry clothes. Wako vai anga se sign whape nga. Need dry clothes. O walwale ko kongu paila o kesi umalo usau fafo o ko ya felo le ngoa abe ye kupe o walu lau ka vale uku uma ko fa pe vai malo ma fa wale ave se male mele ngo vai o walu fa ka mai ofu mai mau abe ye ona le alofa le tu o lo tonu ya te o tonu ya te e mafu ai ona e fai ona le alofa le tu na la ona e ya ben a fai la o ya te o le alofa le na praise the lord bi ele li a fai ele ai o lo sa ili la o e lo lava le lei mo lo manuia lei se me o iai. Al me ia mauti noa me e loa o fai e te whapeane o oil kerisiano. Ia e loa lofa i le tua. Al me maria ai, e mānai e te au au mainga e mareko. E le tusi e mareko. E mai le mareko le mtau pue, e se fulu male lua. Ina ua paia tautala inga Iesu male tusi upu. Mai Iesu. Ie alofa fo ia te. Ie alofa atu i le ali ilo watua malo loto atoa, anganga atoa, malo manatu atoa, malo malosi atoa. Fa, artusi a tautara nome, pai mai o le anganga, loto malos ai fa popo ia e mareko le manatu ile tusi a Mateo maluka la te au maia na o le loto le anganga ma le manatu ai o mai ia mareko o ia au maia me fa vai la ia ile taua tele i le afionga le tua ina ia e loa ma ia tātou i loa. Tiute ma lau mtawhai o e whai, ma lau mtawhai o e whai. Ina ia atoa toa lo tangata mo le alii. O lo alofa i le tua e le whaatanga whai. E ave uma iai lo malos. E ave uma iai o manatu. E ave uma iai o lo wanganga o lo loto atoa. Ai le ngata i nā o lo tino o lo tangata atua. E ave mo le ali. Pei o le pese e masani no ne whaafonga mai whaalongolongo iei. Ave o lo wola mo oe. Ave o ubae o lima. O lo ngutu o lo leo. Mo lau fio. Ma fua isa. O le alofo o le kerisiano. I lona atua. Ile malea ile tusi lava le amareko. O lo ta uai. O le alofa e sili atu. E sili atu i lo le taulanga. I le taulanga taulanga umalava. Ai vai ile mareko le na. Ina ua tali mai la le alilea. Ia Iesu. E mai le alilea. Mahalia oe le awa oe. O le tonu lea ua e whetalai mai aina. Wai to tasi lava le atua. E le alei se tasi wana o ia. Ia alofa fo ia te ia ma le loto atoa, manatu, anganga, ma le malosi. Ia alofa i le la tua oi,
e sili lea i taulanga mu atoa, taulanga uma. Vai mai lo le tali e Yesu ile ali lea. Sole. E te le va ma mau oe ma le malo o le atua. Praise the Lord. O ia luka, le ka ua le li le fia poko mangkali la ia peila le tusi. Le la fam tala ilo e Yesu, tala ho il nei le ta Maria ngale. Au i, o sui la le. Tu su singa ho ia Maria ko ia. Ma li oe le oe. Ai tali Yesu ile li ile. E te le va ma mau oe ma le malo le atua. O loo ia te oe, o loo ia te au le malo le atua. O lo na lofa e le mvae ma oe, e le mvae ma. E tātou te tau avena pē i le tātou wola mo le tātou soifua i le me tātou te whaia. Tonu i o tātou whale mo tātou ainga. Ai ai teimi pē o no whai tau ina atua. E ai teimi e lu ngā la loa i le lofa. Meise i o te tonu i o tātou lava ainga. Ma tātou whanau. Le alofa e leise fefe. Pe ia kau kalanga fu kele ke mi fekau ia Yesu ma lau fariseo ma lau tusi upu. O se ke mi ka wa Yesu o ko ngaka pe o ngaka fe ai. Ale ai ka o ko ka maor ki Apollo. Kala ia Yesu e fa ia le vai. Sa wo fa ia to ia me. E ele ke mi o mai ia tu langa le mafau pe la le aka le la sau ngi ke mi i se ke mi o ilum. Pe afa pe e o anka unga fa ali e kongo fa le kifa. La ona ile taimi ele ai se mi ngao o le lalolangi e winga i le tala inga i le swafa Yesu Keriso. Ma tau le ngaina lo tel tenunga ma lo tel tenunga i le tu. Ai peitai o Amerika male malo nei tātou te whai malo, tātou te whai malo i ai o le malo na whawaina i le atua. E le au kerusiano. E pangalea, o se e maria kua i whaale kongu ma le kele o lele. Pei o no whai atu o le alofa o le kerusiano, e te tau o na alofa i lona uso. Wa le mele ka kaunga ka ko yai. Pe on ka ua Yesu le kimi o le lako i le solo mala pa falo. Pe mai Yesu i ona so, i o tou fe mulu wai. Ona o le alofa. Ale mele tau on fai ala o kerisina le fe mulu wai. Oinga. Alofa i lo uso, fe mili ai, mili longa pa ko ai work so fe la ua. Le matango fie na wofi ke riso i lo loto o etalia a vela lofo le tua i tonu ia te oe. O le lofo le kersiano o le lofo isi. O le tula fono lona lua le tuspaia. E a fia i uma le tula fono. Ia lofo i le lu tua oi. Ia pei o e lava ia te oe. Amen. Pei wela pei ono fai atu. Ina ua tō sina o manatu mo mawhau i le li le malanga sain. Need food, need dry clothes. Ako pe keke ele ngoa. Ma la ngofo. Alofa isi. Ona o le whatanunga lo tātou li, e te tau on tātou whi mulmulu ai. A ele ngata i lea, o lana polo inga maoti mo oe le kerusiano. Ia tātou whealofani. Mea lava ia lo ku ele apostolo o Ioane. Ia vaai mai le lalolangi. E mautū le alofo lau kerusiano. E lātou sa whealofani. A whai e tātou te e whealofani pe o le upo Yesu. Nai loala ia le lalolangi. O loo iai Yesu Keriso. O loo iai le tua i le vaenga lea. O loo iai le tua i tonu le ainga lea. Wai, ai sea mawhai e oe le samo. Ai o loo tua.
Ai o lo lofa i le atua. Ai ona o le whaavaina o lo langa i le alofa whakerisiano. O le alofa o le kerisiano ia Iesu. O le alofa o le kerisiano ia Iesu o lo whatuatua i lona suafa. A wai paua leo le suafa pe ona ta ue pe te rue paua leo le suafa i le tusi o ngā luenga. Paua leo le suafa in pai ona whaola ina le tangata na o le suafa Iesu. Leo wala to wo fai le tala ina. Ma la to fai ai i tangata. Pau leo le suafa e whaola ina i oe. A wala to iloa. Le ngā luenga le la to te oe fai. E la matia lo la to soi fuama lo la to wola. Ia teimi mai on po. E leo sanga luenga whaingo fie. E o mai foi la inge ia so le il sunga le lifi. Au malanga tau singo le kalesia. E le whaingo fie fo ia teia. Ia ko kele fo ionisi o fai fe au. Walu kam fai give up. A ia o lou fatua tua ma lou fatua tua ia Iesu Keriso. Ia manino le lei lou iloa ma lou malama. Lau fatua tuanga ia Iesu Keriso. Ele fa pea o le tele o le iloa i le mafau, po le tele o le iloa i le faitau tusi, po le lei o se a onga na alu iai. Ono fa pela ia. O malama mai iloa le lei le fatua tuanga ia Iesu Keriso. Ai leo le nā. I langona ma o tia i fwete tonu o le loto le tangata. Ua mafuai, o na ia la fuai le lalolangi. Huri tua ia i mea wha le tonu ma le aunga. Ai, whaasanga ia Iesu, matalia ma i Iesu i te tonu o lono loto. Ua mawhai ai, o na liu o le tangata. E avea ma kerusiana. Ua ofi ai le alofa o le atua. Ona ua ia talia Iesu i lono loto. Le mea lena mafua foi ona ua o mai au te tonu o le whaaurutanga. Ina, ua lewa no whaalongolongo iai i le kalesia sa uola e ai. Ai ne ua sau foi i le e kalesia. E ese foi i lau whaalongo male. Tūlanga e lātou te whaia. Ai ua o lātou e unai pea ma tu lei pea le upo le atua. Se i o ina ngoto i foi te tonu o le loto. Ma ia manina mo i o malama i lau mea le whai. O mafua ai ono utalia Iesu mo walu loa i le aongo tu spaia i Samoa. I Tutuila. Mo le maua le apostolo Paulo fai mai Paulo. O fasa taurina fatasi au ma Keriso. O le to e ola au e ola ia. Iesu i tonu ia ta. O se tau tinonga maoti malona taritonunga ia Iesu Keriso. Ina ua whelua, ina o ia. O se tangata ele ima whai o na toe furitua ia Iesu Keriso. Sa i o ana i loti. Awa. O so se tangata e ua ia whai mai e whatua tua e te tau ona ia te ia. Pei ona tustusia le apostolo. A whai e te taritau i le atua. E te tau ona e tau tino i lo ngutu i le li o Iesu ma whātua tua i lo loto. Ua whātua ina mai o ia. E le atua na ia uoti e whaola ina ai oe. O mea ia malama lama lele iai lo tangata kerusiano mo lo tangata kerusiano. I se teime e tātou te wheiloa iai. Ma whita, ma whawhitau li la ngai mai. I le lumanai o le tātou wola ke a tāpua i le atua. Tātou te leiloa iai, whawhitai i le tua una ua umatu leisi pelestele. Sa au whaapea lava. O whesa keimi e o mai ai sa uanga ke kele a Islam malako vai, ISIS. O whesa keimi ala a tau ai Amerika, ma fua o ngoloko. Ai peitai. O loo iai pea le atua o ia e kapteni. O loo ia whaatautaia pea lo tātou baa. Ai ala nei vai tau ma lau whaalongolongo teimi o whainga malo. Tātou te maofa.
A oe ao le kerusiano. Ia mawaa le afionga le tua. Ia mawaa lo fatua tuanga ia Yesu. Ia mawaa lo moli mawatu o Yesu na maliu to e tu. Faola inai oe, faola inai au. E faola inai le lalolangi atoa. A wao le loto e fatua tuai e o mai ai le ami o tonu. A o le ngutu e tau tino ai. E o mai ai le ola. O mea i e tātou te nau ina ia ta watu i le ainga kerusiano. E lātou te e whai mao penga. E tā lai atu ai lon fina ngalo. I e lo whaalongo longo pea. A leo i ai se manatu i e whaatino Yesu Keriso i o lātou lotu. Mafuanga foi le, e mafua ai o na sau o leisi tangata. I le lotu. Ma ngalo atu. Te foi uto e foi mai. Ona ua le mawaa ma mautu le lei, le upu le atua i te tonu o le lotu. A vea mwhātua tuanga moni o lona tangata soifua, ma lona tangata tautua i le li. O le alofa i le atua, o le whaatino ino e leo lo ustai ana polo inga, e polo inga ai pea i tātou, peo ana polo inga, i a tātou whialo whanu. O le alofa ia Yesu Keriso, o lo tātou au na moia, i aso whai pea mo o lo tātou wola. O launga luenga e te whaatino i te tonu e le kalesia. Whaatau mai ai, o le alofa o le kerisiano i a Yesu. E leo se mea whaingo fie, le tātou ngā luenga, e o mai e tau ati ae, e tau whau le o langa o le tangata, mo le ali. Ai maise o le tino o le kalesia, e leo se mea whaingo fie. Wa fo e pe ona fai mai le tuspa ia. Le tu la fono. O lo loto atoa, o lo malosi atoa, o lo wanganga atoa, o lo manatu atoa. Isi ke mi ke sau mo mangaku e le ai am se manga e faunga o mangaku. O isi ke mi walu lo malosi ke va pe mai se fa le manga ia ke le lo menga o fai. E ei lunga e ei luia tinga o le ngaluenga. Ai peitai. O lo iai Yesu Keriso le tua lo tātou oli. E wha pe nā ona. Tauia oe, tauia au e tusa malau lava ngaluenga e wha tino i tonu o lana e kālesia. O le alofa o le kerisiano ia Yesu. Ia mawaa ma ia mautu mo ia. E ele pese pe il masani un tato fa longo ai pe il tele o disi te mi usuine ele praise and worship. He is the only reason I live. E pe io se pese tau tinonga le alofa moni o le kerisiano ia Yesu. Wai paule o le mea le mafuai o ne sau pea i le asa ma le asa nisi o tātou e o mai a solulu a o fono talo fo i le vabeao. Pau ale o keimi malosi e kele a ungor keimi leo le vabeao. Wow, e o keimi o ke ala e le kolu o le afo le lua. O le kolu la e inga ngofo e ala e whakalikale le keimi mai ngungi kofe ai mwhai kauru kusi. Il kai au me foi lá o sau ia ngafi il kai au il fongo talo wa ule alo fenga albenga au sau lo il fongo kal tato te faia nei mea uma ono lo loto e alo fatu ile tua tato te faia nei mea ono lo alofa i lo uso atua oi lo uso a kerisiano o lo o matou tua oi nei o le isi tu o se vaenga lumlo ai maliwanga a le situ o le ainga Islam a o lai ka o usu fo lo kavale usu fo le Islam ya praise the Lord a si mai longo lima e fa le leile English a pawale si ele lima o skai bi ola praise the Lord ya lu tavale Ele tem me vai ai.
E le teimi e whapeane ai. Ai longa e fio mai Iesu Keriso. Wai ungi in kalkongo ai nisi o tupulang fau. Lo lalo vao ai nei. Ile e kalesia a Iesu Keriso. Ile maul na lo alu nei ilungo le Facebook. Ele to e fio mai Iesu. Wala unga ina e nisi o feife au. Ele aisa si tianga. Ele to e fio mai sa Iesu. Talofa. O le tupulanga le ia le sunga le feife au, le sunga le sui feife au, malo tangata. O ka iongo sfuru. O sfuru mongkupu yung. O sfuru mongkupu isi o le kalesia. A tupulanga fou le ia nei. O le ngaluenga le sunga le li feife au. Ma o mātou tangata ina ia wha mawaa ma wha mautu. O e le talavou. Le tupulanga o lo ia le malosi. Ina ia mautu ma mawaa le afionga le tua. O Iesu Keriso i lofi na ngalo. Le asa unga luenga e whai. Mo ia. O te talitonu o lo e sau o lau me lafo, o lau me whai. O le alawa langa o luenga e whai mo le kalesia. O te talitonu e te whaia o no lo alofa i le tua. E te whaia o no lo alofa i lo uso. Ai eisi kei mea whape walanga e le sau e whai. O ngolo wika i lisi uso le aila e lo ia keo la le alofa. E se la ko i ngā alofa alanga. A ia manino i lo loto. A whai lava ua veo e ma kerusiano. Wa si ilo lima o e o le kerusiano. O lo filia e ika i a keo. A ke alofa i ai. O afo i tala le tangata e whai atu. Le ai mo le tangata e. Tauana e sui ai, pai ai se lua tala maali e, o na uma foi lea. O no oe o le kerusiano. La mionga o le kerusiano e fe mumuai. La mionga o le kerusiano ia fe alofani. Ta pena iai lo loto mo lo finangalo. Awa taimi leanga ma taimi e. O lo fou mai i lo tātou soifua. Mo lo tātou ola tāpua i le tua. A oe mau. O lo ola. O lo tangata. E te tui nātu mo le alii. Ona e te alofa i le tua. Mātou te whaftai i lo fio lo mātou ali i e. Ona e le ma vai lava lo alofa i e mātou. Alo mātou nau atu i atoa e wa mātou te alo lofa i lau fia. O lo mātou ola ma lo mātou malosi. O mātou anganga i mātou tuina atu i mo oe lo mātou ali. E tau tua ai lo fina ngalo lo mātou atua. Li e lo mātou atua se i alofa fisoso ani mai. I lo mātou ola tuputukua e te tonu i o mātou ai. Mai se o mātou tua oi ma mātou ngā luenga lo mātou pia. A vea i mātou tangata i a wha mautu mo oe lo mātou ali. I tu mawatu le vi inga ma le wha ne tanga i lau fio. Nei se i o le wha bau.